Nakon završetka radova, asfaltiranja po jedne ulice u Beloj crkvi, Crvenoj crkvi i Banatskoj Palanci, ulice Žarka Zrenjanina, u toku su radovi na uređenju odvodnih kanala za atmosferske vode. Ulica nije bila asfaltirana, jedna od najvećih ulica u Banatskoj Palanci, najdužih, najznačajnijih, jer i put vodi ka kanalu, odnosno mostu preko kanala Dunav-Tisa-Dunav, izgradnjom puta, znači projektno su bili obuhvaćeni i ovi kanali koji su ovde upojni i koji prikupljaju sada vodu sa trotoara, travnjaka i same saobraćajnice. Uređenjem terena, asfaltiranja ulica vodi se računa o svim propratnim činiocima kako se ne bi narušilo svakodnevno funkcionisanje. Kanali koji su dodatno prokopani, prošireni i očišćeni odvodit će atmosferske vode sa glavnog puta i ono što je najvažnije od kuća i njiva u okolini. Sve se čini kako bi se zaštitili ljudi i usevi od mogućih poplava, a posetioci koji tokom dana leta ovde svakodnevno prolaze imaju dobre puteve.